Dobrodošli u novu epizodu Clash Royale. Na epizodi imamo mnogo novih stvari. Evo čitam. Ok, ušli smo u arenu 1, kao što vidite. Ok, imamo dosta novih klanova, da. Ok, imamo Double X Friendly. Znači nas troje u klanu, ja i još dvojica. Ok. I sad vidimo da li će nekako da uradi nešto pošao quest ili dobro. Ok. Tu nema ništa, znači za turnir imamo samo ovo. Sad, idemo na otvor. Da, imamo... Ok, ako ste vidjeli ono, ne, zamislite to. Ok, imamo ovdje kao requestor, story, i idemo na challenge. 18 golda, jedan archer, arrows i 2 knighta. Ok, i ovo dva. Quest unlock. Imamo još let's battle, imamo još ovih arena. Questova. Otvara nam se silver chest, a mi idemo battle. Tan tan tan. I da, ako niste još, posjetite kanal od mojeg brata. Naravno se zove, u prošloj epizodi smo pravili video. Ako još niste, ali vidim da su krenuli da su došli, već imam 4 subscriber, tako da kanal u prošlom videu imate njegov link od kanala, tako da si zapratite. Njegov prvi video je pesma, tako da poslušajte pesmu, stvarno je dobra i krećemo nastavno da igram. Bateriju. Ok, sad čekamo da se... Ako želite ljudi da... Evo ovdje su rekli...
ako želite da napravim svoj klan, recite, to jest napišite komentare. Sad, pardon, kratku pauzu. Ok, vraćam se na kratke pauze. Ovaj Supercell, da mu pogledamo, on je, to je od, kako to kažem sad, on je kreator od kanala Mart. On ima Lumberjacka, tako da veliki u seriji, jaja. Ima 144 vina, najbolja kartica mu je Lumberjack. 3 krone najviše u vinu je osvojio 274, a turnir, ono je igrao turnir, kojem level uopšte? Level 8, bravo, svaka čast. Sad da vam nađem od prethodni, da, ovo je najbolje. Dobijamo pare i te gluposti. Da, to je to i idemo u battle. Pokazao sam vam ko je admin od Mareta, od kanala Maret, i idemo u battle. Dok se ne čita. Ok, evo nas i good thumbs up i krećemo ovako. Kompletno ono je stavio i Janta, ali ćemo to poslušati sa s druge strane, da sam aktivno na Wi-Fi. Ok, bacamo bombera. Maximal Morčink. Kako čudno ime ima. Dobro. I sad idemo... Daj, bude. Dobro.
Okej. Hajde. Uglavnom nam se popunio. Da pošaljem poruku. Snima se. Tako. Snima se. Dobro. I idemo sad. Uskoro nam stiže Crown Chest. Tako da idemo mi u još jedan battle. Yellow Skin, idemo protiv Yellow Skina. I sad idemo... Čekamo njega. Da on postoji prvi potec. Ne. To je to. Mi došli. I sad... Evo, postavljamo odmah. Bez razmišljanja. Bombera je već praktično. Već uništi. Naravno sad... Pala. Nije. Dobro. Sad ćemo Baby Dragona. Šta da stavim sad? To je bilo to za ovaj video, ako vam se sviđao, lajkujte, komentarišite i... Šta je ovo? Okej. Pozdrav za Andreja. Sad ću da odgovorim Vladimir Putin. Okej, nije to. Ne znam šta sam uradio. To je to.